è unico che non è convocato e non è prima volta che qualcuno è convocato o non convocato. C'est pas le seul qui est pas convoqué. Et c'est pas la première fois que quelqu'un qui n'est pas convoqué était convoqué. Solo in proiezione o tornando nell'ultimo stage di ottobre, Si seulement on fait une projection par rapport au dernier stage du mois d'octobre, 6 giocatori non ci sono questa volta con noi il y a 6 joueurs qui sont pas là e 8 giocatori che sono col gruppo. et il y a 8 joueurs qui sont avec le groupe. E certi giocatori come Belaili conosco abbastanza bene Il y a certains joueurs comme Belaïli que je connais assez bien. e certi giocatori che non conosco ancora voglio conoscere sul campo perché sono ultimi momenti prima del CAN dove posso valutare anche da vivo. Et d'autres joueurs que je connais pas assez peut-être, ils sont là avec nous parce que comme ça je peux les juger, je peux les connaître et c'est la dernière chance avant la CAN. ممتاز. وصلت الفكرة. ما رأيك في قضية استبعاد بالليلي؟ شوف انا ما كاش مدرب في العالم ولا ناخب في العالم يدرك انه هذاك اللاعب يجي يعطي الاضافه ما يجيبوش. هذه مقنع بها. ممتاز. ثانيا لما نتكلم على بالليلي، هل بالليلي استبعد هذه المره هذه؟ استبعدها منذ المجيء تاعو، منذ العوده تاعو للمنتخب. غير مقتنع بها؟ ما كانش يشرك في المنصب تاعو، كاين يشرك في وسط الميدان، لم يشرك بصفه منتظمه، لم يشرك كلاعب اساسي، ماهوش هذه المره هذه. بوتسوانا لعب سي مصطفى. نعم دار بونونطري. دخل قلب الماتش تقريبا، هو وبغداد قلبوا الماتش. نعم دخل هو بغداد ماركا دوبلي. خلينا حنا نتكلموا بانتظام، يعني كيما نعرفوا بالليلي. نعم. يلعب في المكان تاعو في المنصب تاعو، يلعب بانتظام، يعني ما كاش. حنا لما نتكلموا على لي كاليتي تاع بالليلي، صحيح انه بالليلي تاع 2019 تاع 2000 ماهوش نفسه، لكن قل لي نتايا مليون، اعطيني نتايا في المباريات العشر اللي لعبناها تاع كاس العالم، وهو اللاعبين اللي يقنعوا في هذيك المناصب في كل هجوم. اسمح لي حكيم خليني بهذه الفكره. شكون؟ عموره. قول لي شكون؟ كاين عموره وكاين وسموه وقويري. كي يلعب تما الاخرين ما كان حتى واحد، ما كان حتى واحد في جمله وحيده. ما كان حتى واحد. انا في جمله وحيده على بالليلي. في جمله واحده. شوف المدرب الناخب الوطني غير مقتنع بمردود بالليلي. ممتاز. مصطفى قضيه بالليلي. شوف